A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna al-yawma bi'asharati ayyam. Nasatuhun sadina ikut tetap kalawan 10 pirang-pirang dina. Jabil hasanati falahu asyru amsalihah. Sapaman ikut gayaman kalawan nagawa kebajikan maka ikut tetap kedeman tu 10 pirang-pirang umpamane hasanah. Lantaran sapoe dibayarna 10 poe dalilna manja bil hasanati falahu asyru amsalih. Urang sodako saperak bakal dibayar 10 perak. Sodako 1 juta dibayar 10 juta. Nyokot 1 juta. Ya welcome. Aduh, Masya Allah. Ramadhanu bi'asyarati syuhurin maka utawi Ramadhan ikut tetap kalawan 10 pirang-pirang bulan. Situ bisyahrain lan utawi 6 dina ikut tetap kalawan 2 bulan. Wala yushtaratu an takuna fi awali syawal lan ora den syarat kena payentaana ya sitin min syawal ikut tetap ing dalam awal bulan syawal. Balil mutabah balik itu mutaba'atu tasduku bikauniha fi syawalin balik utawi mutabai kunuju ya mutabah kalawan anane siti bisyawal ku tetep ing dalam bulan syawal fi awalihi aw wasatihi aw akhirihi ing dalam awal syawal atau pertengahan syawal atau akhir syawal. Wa karaha malikun lan ngamakruhaken sapa Imam Malik tatabu'aha ing nuli ing siti min syawal ba'da Idul Fitri dalam sausan Idul Fitri lima yuqtada bi kade wong kang den anuti apa bihi kalawan man inaan ala asli kena alah ngadegkeun ing atase asale kitu tatabu khasyata tiqadil awam kena arah-arah wedi nekadkeun pirang kang bodoh uju badzalik ing wajib mangkona sitin syawal taj'alu laha aidan malah anda daakeun awam laha kadu sitin syawal ing id semoho id siti kang ngaran ya awam hu ing id siti ing lebaran siti lebaran genep bae Malik mah ngamakruhkeun langsung kitu nyawalan genep poe berturut-turut mendek dipisah-pisah nu penting bulan Syawal. Tapi Imam Syafi'i mah langsung lebih utama lantaran nyengker nafsuna lebih gede. Semakin orang bisa nyengker nafsu semakin istimewa. Lantaran ieu papisah pendapat cek Imam Syafi'i mah bagusan langsung, cek Imam Malik mah ulah akhirnya teu puasa. Ji atuh kunaon kakabehan kumaha karasana bae atuh. Ya Allah. Tahlilul labdi utawi kilaiki kurayan kang bangsa lapau man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri ayman wadhaba tegese sabab man iku ngalanggengkeun ya man ala syam Ramadan hingga tasya puasa bulan Ramadan fi kulli amin dalam saban-saban tahun wa ala syam 6 ayyamin min syawal
dan ingat tasep puasa 6 pirang dina kang tetap saking bulan Syawal ba'da Idul Fitri dalam sausana lebaran fitri faka'anna masama tul hayati maka kayaan pasina puasa yasiman dalam sadawa hirup yasiman Masya Allah urang puasa Ramadan unggal tahun dilanjut genep setelah Syawal lamun setahun net lamun eta dianggap setahun berarti orang sepanjang hirup sarua jeung puasa Allah kari padahal orang dahar bae teh salian eta tapi dianggap puasa ieu ngitung ganjaran wasitan adadun ma'dudah tawisitan iku bilangan kang den bilang-bilang mahdzufun kang den buang taqdiru utawi takdir mahdzuf iku sittatu ayyam wa zikra lan den muzakarkeun ya sitan walam yanas lan ala ora den muannaskeun ya sitan ya hazbil madud narah ngabuang madude fiqhul hadis wallahu a'lam bissawab.